Bafana, 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 bravo, bravissimo, we want to celebrate. Lacho elokwicho mbukeli likhatshwa ke ligwijo leBafana Bafana amasibotise mbukeli ngalentsasa umhla wamashumi amathathu kweyomqungu njengoko ke siqala alikho nexesha lokube sibe sizifudumeza ngoba siyanqo apho kufele khona ithole kwaye ke xa kunyembelekile siza kude sikhangele nalowo ubulela ithole ngoko ke masithi chuncembe sikhwekhwele ngakuvimba wethu apha ekhaya jikelele ku SABC lihaye ku SABC Plus timlo ke umahlo ngothi umazipho umamshukuma umazondwa ngento zakhe lokusabela nginonkanyezo kanye uthi kholosa intombi yakwalubisa ndiyamindelwa ke yamba naye umamtshali sikubingelele sikwamkele umbukeli wekhaya jikelele sibonga kakhulu ukuthi ke sihlanganyele kanye nawe kunjani sivukekile hayi ngiyazi ukuthi abanye inkosi yami batabulukwe Jehova kusavuke ke kuseni phela kwazi namasenti awudololo kodwa khuleka sekusile kusasa yabona sekuseduze phambili sekuyakhanya omunye ke kholosa uthe impela ayi uyahamba yozama amasentshana nje just ukuthi nje kafike emsebenzini abuye uthi impela uyabona mangawatholanga ngekho ngisizile wathi uyangiboleka le madlana wowu shuthe emsebenzini ngebeze bengibona inkosi yami sebengibona kusasa amasentshana sengenile uJanuary uyabona kulonyaka obayiphatha kahle ngoDisemba ukuze uzokwazi ukukala kahle ukuthi hayibo insuku kuJanuary zo45 ngakho akube kumele ukugibela for 45 days igama lami nguNoxolo kwaMwali ke mbukeli sibonga kakhulu sihlanganyele kanye nawe ake sibheke indaba ehamba phambili ke kuleli hora. The NEC concluded that exceptional circumstances exist to justify and warrant an immediate decision to suspend former ANC President Jacob Zuma. ANC isimisile eqenjini lo wayengumengameli walo iqembu elibusayo uJacob Zuma lesi sinqumo sithathwe emhlanganweni obubanjwe ngempela sonto elihutla. I am pleased to announce that the IFP's provincial chairperson has agreed to stand for election as the Premier of KwaZulu-Natal. 2024. IFP ibhekeze usihlalo wayo wephondo laKwaZulu-Natal uThamintuli njengomgqatswa wenkulumbuso kunyulo likazwelonke lwalonyaka. ANC sigcine isithathile isinqumo sokumisa eqenjini owayengumengameli uJacob Zuma ngemva kwesinqumo sakhe sokuthi uzokweseka iqembu elisha iMK ngenhloso yokuthi linqobe ukhetho. Unobhala jikelele weANC ufikile embalula umemezele ukuthi uZuma wephule umthetho wesigaba sama-25 esihambisana nomthetho sisekelo wangaphakathi enhlanganweni. Isinqumo sokumiswa kukaZuma sithathwe emhlanganweni wezinsuku ezintathu esigungu esiphezulu ebesiqhubeka eBoksburg. The NEC concluded that exceptional circumstances exist to justify and warrant an immediate decision to suspend former ANC President Jacob Zuma in line with Rule 25.60 as stated above. Ikomiti langaphakathi enhlanganweni elibhekele ukuqondisa izigwegwe lizophothula lonke ke uhlelo ngokumiswa kukaZuma emva kokhetho. Umbalula uphinde wadalula nokuthi behluleke bancane emzamweni wokubonisana nowayengumengameli wezwe ngaphambi kwesinqumo sakhe neMK. The options of engagement with President Zuma, he closed them down himself. And you can see in terms of his posture and his determination on a daily basis. So in terms of engaging him to dissuade him from a decision that endangered the project of the National Democratic Revolution, it's quite clear that there was no turning back in that regard from his side. Ubese qala umhlangano iANC lehutla evulwe ngokusemthethweni umengameli uCyril Ramaphosa. Ukhumbuze ithunywa zamalungu elihutla ngokuthi usemkhulu umsebenzi ohlale liqembu elibusayo ngalokho kuseyizinselelo eyibhekene nezwe. Having improved the lives of our people for the last 30 years, we must admit that our job is not done yet. We have the experience, we have the capability, and our people expect us to utilize the experience and the lessons we have learned
to continue improving their lives. Let us get on with it. Inkatha Freedom Party imemezele usihlalo wayo esifundazweni KwaZulu-Natal uThami Ntuli njengozogaqela esobundunankulu okhethweni likazwelonke oluzoba kulonyaka. Lokhu kumenyezelwe ngumholi weqembu uVelinkosi Nhlabisa esithangameni sabe indaba eThekwini. I-IFP ithi uNtuli uphakanyiswe ngo-elethu kulesi sikhundla kanti njengamanje uNtuli useyimeya kumasipala wesifunda King Cetshwayo uphinde abe ngusihlalo we-South African Local Government Association esifundazweni KwaZulu-Natal. I-IFP ke ithi ulwazi lwakhe kanye nendlela asebenza ngayo yikho okuholele ekutheni ke aqokwe. uNtuli uke waba yimeya kumasipala waseNkandla ngaphambi kokuthi aqokwe njengemeya yesifunda kumasipala eKing Cetshwayo. Our candidate has been nominated and is unanimously backed by the full National Council of the IFP. During the special meeting held yesterday in Empangeni, the National Council embarked in the process of finalizing the approval and ratification of all our policies and plans for the election ahead of an extended National Council meeting which was held yesterday afternoon. I-NPA iqinisekisile ukuba igqwetha lomangalelo wokuqala nowesibini kwityala lokubulawa kaSenzo Meyiwa uAdvocate Thulani Mngomezulu ujongene namatyala aquke lokuzama ukubulala kunye nokuceba ukubulala. Mngomezulu wamangalelwa inkosikazi yakhe ngenyanga yenkanga ka-2022 nowazama ukulirhoxisela ityala kodwa ke i-NPA yala ukwenza oku. A complaint was laid by his wife against the accused for defying a protection order. So he was charged with several counts, one of contravention of the court order, assault by way of threats, conspiracy to commit murder, attempted murder, as well as resisting an arrest. So that case has been ongoing. The accused, Mr. Mngomezulu, made attempts to lodge representations with the NPA from the level of chief prosecutor until the level of the National Director of Public Prosecutions. And all those representations from the chief prosecutor, DPP until NDPP office were rejected. Kule veki ibhunga lezokhuseleko lezizwe ezimanyeneyo liza kuxoxa ngesigqibo senkundla yehlabathi ezobulungisana njengoko uMzantsi Afrika utyhola iSirayeli ngokutshabalalisa abemi basePalestine. uMzantsi Afrika ubufuna ukuba inkundla yamazwe ngamazwe ibeka amanyathelo ethutyana njengenxalenye yongenelela ukunqanda ukubulalwa kwabantu eGaza. The state of Israel shall take all measures within its power to prevent and punish the direct and public incitement to commit genocide in relation to members of the Palestinian group in the Gaza Strip. Ekugcineni sesiphumile isinqumo sesigaba sokuqala ebesilokhu silindiwe odabeni olwafakwa ezithebeni zenkantolo uhulumeni waseNingizimu Afrika ephikisana nezenzo eziqhutshwa izwe lakwa-Israel ngempi eqeda abantu eGaza. Inkantolo ihlonze nokuthi sesisibi kakhulu isimo esifundeni saseGaza njengoba kulokhu kuqhubeka udlame. The court further considers that Israel must take immediate and effective measures to enable the provision of urgently needed basic services and humanitarian assistance to address the adverse conditions of life faced by Palestinians in the Gaza Strip. Israel must also take effective measures to prevent the destruction and ensure the preservation of evidence related to allegations of acts within the scope of Article 2 and Article 3 of the Genocide Convention against members of the Palestinian group in the Gaza Strip. Nokho inkantolo ayizange isithathe isinqumo ngalokho okuyingqikithi yecala ebelifakwe yiNingizimu Afrika ngokwelokuthi izenzo zodlame ezelakwa Israel ziqhutshwa inhloso yokuqotha imbokodo nesisekelo esifundeni saseGaza. At present, many Palestinians in the Gaza Strip have no access to the most basic foodstuffs, potable water, electricity,
essential medicines, or heating. The World Health Organization has estimated that 15% of the women giving birth in Gaza Strip are likely to experience complications and indicates that maternal and newborn death rates are expected to increase. Inkantolo iphinde yezwakalisa nokukhathazeka kwayo ngesimo sabantu bakwa-Israel okumanje basathunjiwe eGaza kwelasePalestina. Umndeni wesinye seyisulu eyingamathwasa eyiminze emfuleni waseVaal ngaseBarkley West ngesikhathi beyogcina elinye lamasikabo ufuna kuboshwe abebengamelele omcimbi. Lo mndeni ufuna impendulo emva kokuthi kuminze kwashona amathwasa amabili. Amathwasa amabili ashonele emfuleni ngokuphazima kweso kanti umndeni usashaqekile futhi ufuna amaphoyisa asukumelele ludaba ngokusheshsha. Uthi siwumndeni sibhlungu kakhulu asazi nokuthi sichaze sithini kodwa ke sesithembele emaphoyiseni. Ozibonele ngokwakhe uthi lo mfula unezigameko eziningi zabantu abaphangalala kuwo. Bafike bengamathwasa bebaningi kodwa kube sekuphangalala ababili. Inhlangano ebhekele ukusebenza kwabalaphi bendabuko iyavumelana nomndeni wezisulu ngokuthi laba abanindekayo kufanele babhekane nomthetho. Let there be justice, because those traditional health practitioners, they don't want to come and listen and to understand why is it not fine or not fair to go to the rivers while the rivers is full. Amaphoyisa athi liyaqhubeka uphenyo. Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele. Komiti ke yesilungu esiphezulu se-ANC ligcine lisithathile isigqibo sokumisa ubulungu baya kuba ngumongameli weliqela uJacob Zuma. Bukela uzawukhumbula kaloku ukuba uZuma usewaphuma esidlangalaleni waxhasa iqela elisanda kusungulwa elibizwa ngokuba umkhonto wesizwe. Enjalo nje uququzela abemi beli ukuba bavotele yona iMK kunyulo oluzayo kulonyaka. Kanti ke kulindeleke ukuba isigcawu sakhe sokuqondiswa izigwegwe siqale emva kokhetho. Ingaba mhlawumbe embukele sisigqibo sembutho we-ANC sitsho into okubana siyagqiba ngobudlelwane babo noJacob Zuma ne-ANC. Ukuphendula ke lo mbuzo neminye sizawuqhagamshelana nomhlalutyi wezombusazwe uAsanda Khwashenga. Masikubulise Asanda, sikwamkele enkqubeni, unjani? Molweni, ndiyabulela banenibizile namhlanje. Enkosi kakhulu. Uninzi labantu luye liyayivanga lento luqonda kulindeleke ukuba iANC imohlwaye lokwaZuma ngokweseka kwakhe iMK. Ingaba yintoni ekhokhele ukubana ithathe ixesha elingaka because abantu abaninzi bathi it's long overdue. Ewe nami ndithi bekufama bayenze lonto yomncisa kwe-membership yakhe kudala kodwa ke ndicinga into yobana bebefuna ukuqinisekisa into yobana bawuthi apho bamsuse khona balandele ngendlela ze-ANC bakwazi umsusa kakuhle. Uyakukhumbula uba uJacob Zuma sekhe wamiswa ngaphambili ayilo xesha lokuqala eli eba kule situation akuyo ngokuyana ipresident yayisengupresident Thabo Mbeki wakhe wabangathi ngumuntu okhutshwayo kwi-ANC and then waphinda wafumana indlela yoba aphinda angene. So ndicinga into yobana ke ngoku befuna ukuqinisekisa into yobana indlela abazamsusa ngayo izaba yindlela ezawuqinisekisa uba uzawusuka angaphinda kwazi ufumana ikroba loba angene ecaleni okanye angene kwindawo abangakhange bayicinge okanye ngendlela abangakhange bayicinge. Esesigqibo bafuna into okubana bathabathe emva konyulo xebe. Ingaba mhlambe ucinga uba yintoni uba bathabathe isigqibo sokuba bamoluleke ingakumbi xa sizawujonga emva kokhetho? Kaloku uJacob Zuma ungumntu othi kwi-political party le i-ANC abe ngumntu ngoku othatha amanyathelo wokubana azorecruiter azama
ukufumanela members for enye i-political party. Into ke andiqondi uba so usebenza kubekho imithetho ethi awukwazi usebenzela abanye abantu kwi-contract. So ndicinga into yobana ke nee-political parties zifana njalo, ngoba awukwazi uba ngumntu okhankasela enye i-political party ube uyimember yenye i-political party ube ufumana ke especially yena nee-benefits ezininzi njengokuba imember nanjengokuba yinkokheli. Iye iphinde ke ngoku iye iphinde ixake ngohlobo lento yobana kaloku uba myekile uJacob Zuma enze ngale ndlela enze ngayo kwezinye ii-elections na even kule siya kuyo, yintoni ezawumisa abanye abantu bahambe nabo baphume bakhankasele ezinye ii-political party bayiyeke le bathi bazi-members zayo okanye bazinkokheli zayo. Kaloku ubukhokeli obu yile nto kuthiwa funeka ube ngumntu ongumzekelo. Kweli xesha ke andiqondi uba yi-ANC ngumzekelo abafuna abantu babe nawo lona wendlela ii-members ze-ANC eziziphatha ngayo. Usathetha ngomzekelo Asanda kuyaphawuleka into yokubana noko umbutho we-MK ubabambe ngobhongwane ingakumbi xa sijonga lo mbutho ulawula ye-ANC. Iqiniso lokuba bakhona abantu abasabonisa ukumxhasa uZuma. Ingaba mhlambe zikhona indlela okanye amaqhinga lo mbutho we-ANC angawenza uqinisekisa into yokubana mhlawumbe ababantu abakwazi into yobana baqhubele nokuvotela i-MK ingakumbi xa sawujonga kwiphondo laKwaZulu Natal? Icinga into yobana i-ANC inethuba lobana ibonise abantu bana le nto kwakuthiwa i-renewal babesithi bazawuyenza yokududula nokukhupha wonke umntu owaziwa njengomntu odibene ne-corruption. Lixesha eli okanye i-opportunity bebenoyisebenzisa badudule wena Jacob Zuma nabanye ke ngoku abasondele okanye abanyamene naye abasekhona kwi-political party, ngoba kaloku abantu abangabavoti yeyona nto bayifuna leyo bakukhutshwe aba babeke ilizwe lethu esichengeni ngale ndlela sikuyo. Ngoku Jacob Zuma ke ebe ngumntu owayebakhokela kuloo corruption babeyenza, and xa ke ngoku bekwazile uba basuse yena nabanye babesondele naye bazawube babonisa into yobana le nto kuthiwa i-renewal ikhona, le nto kuthiwa into yobana bayazama ukutshintsha i-political party yabo ibe iye kuba yi-political party eyaziwa njenge-political party ye-corruption izawuba khona. Ndifuna ukuthi kwakhona into yobana i-MK ayo-political party yeqala eqhekekileyo singathi qhekeka kwi-ANC. I-ANC kudala yadilishana nee-political party eziqhekekayo. Uyawukhumbula kusekudala kwakukho i-PAC eyayingumqhekeki ke nayo ingumqhekeki we-ANC. Sesivela nakoCope naye utata uBantu Holomisa wasuka kwi-ANC wayokwakha i-UDM nezinye ke ngoku i-political party zininzi ezikhe zafika, ezinye zafika zangathi ziyafumana umhlaba njenge-EFF, ezinye zafika zafumana umhlaba kodwa emva kweminyaka zaphelelwa, njengoba sibona uba iCope ingathi ngoku iyaphela iyabhanga into yayo, kodwa ke i-EFF yona nantsi amanani ayanyuka. Kodwa zonke ezo political party zaqhekezayo azange zibulali i-ANC, azange zifikelele kwinqanaba lobana i-ANC iye kuba yi-political party ekhoyo ngenxa yento yobana kukho umqhekeko. Kodwa ke into eyenzekayo yinto yobana zonke ezi political party pisi napisi yayo iye ibe nethanda ke ngoku ivule isikrobo esikhulu ihlise amanani. So kuzawubonakala ke ngoku kule elections yakuyo ka-2024 into yobana izayiqhekeza kangakanani i-ANC, izawukhupha ithanda elingakanani na. Kodwa andiqondi into yobana i-ANC inoloyiko lobana iyawuthi fika u-2024 kungabikho bantu babavotelayo. Ndiphinde ndifune nokuthi uba uyabona msasazi indlela abantu wena Mamudimpo nabanye abaphume ngayo bathi bangakhe balinge abantu be-MK badibane namangcwaba abantu babo, abafuni ukuzisondelisa, abafuni bangathi badibene nale political party. Ibonisa ke ngoku loo nto leyo into yobana nangona apha ku-Twitter sithi xa sijonga ibe ngathi baninzi abantu be-MK, xa sithetha ngesupport eninzi ebonakalayo abanawo amanani ngale ndlela bamane bethetha ingathi banawo. Sawubona ke apha ku-2024 xa kufika ela xesha lobana abantu babeke ungathu
apho bafuna ubeka khona into bana lamanani uJacob Zuma amanesithembisa ngayo engathi ngoyena muntu unamanani amakhulu eKZN ingaba yinyani naleyo nto okanye ebefumana lamanani mafumana kuba enguJacob Zuma we-ANC nothi kuba enguJacob Zuma onguye yedwa akazuba yipolitician yokuqala ke eyokufumana kabuhlungu into bana xa uphuma kumbutho omkhulu uhambe uyozimela ayikho igaranti yobana abantu bazawuvotela wena ngobuqu bakho bayiyeke ipolitical party abayithandayo siyabona msasazi ngela xesha kwayena uJacob Zuma wayekhona kukho abantu bangamfuniyo bathi asivoteli uJacob Zuma sivoteli ANC kule case ke ngokusuna kuzafuneka sibonile into bana abantu bazawuvotela uJacob Zuma na okanye bazaqhubeka neANC noba yenze njani na noba yenze ntoni na kuba beyipolitical party abayithembileyo uba izabanika ezi zinto bazifunayo ngoba kaloku iANC yipolitical party apha eSouth Africa eyona inayo lento kuthiwa yidiversity ibethwa isikakhulu ke ngoku yile corruption iphinde ibethwe into bana zonke izipolicies zabo banazo abazi-implement kahle abayanayo lento kuthiwa monitoring and evaluation yokuqinisekisa into bana le policy bathi iyiyo xa ingenzeki zikhona i-consequences for abantu bekufanele ba bayazenza nanso yona nto ibethwa yi-ANC kodwa i-support yabantu yona basenayo and basenawo amanani awafani nakuqala kodwa asekhona amaninzi. Uyawathetha apha Asana ngento ebaluleke kakhulu into yokubana siqala ubona ukuqhekekwa ingakumbi xa sojonga kulo mbutho we-ANC sentsho amaninzi amaqela athe asekwa afana no-UDM, i-PAC ne-EFF baphuma kanye apha kwi-ANC. Siye sibone mhlambe xa kwenzeka okuqhekeko sibone mhlambe abantu okanye inkokheli ziwelela kulo mntu lowo ingenzeka naloo nto sifumanisa into yobana uZuma atsale ezinye inkokheli zalo mbutho zihambe naye zeseke i-MK. Ndicinga uba ikhona ingenzeka into yakho yobana abe nabantu basazifihlileyo kwangoku abazawuye bavela njengoba siye sisondela kwi-election kodwa ke into endifuna uyikhumbuza into bana le political party i-MK isesisambuko esingaziwayo noba siphethwe ngubani siquke obani bemele ntoni na zizinto ke ngoku ezizawusibonisa into bana apha ku-2024 abantu bazabavotela ngoba abantu abavoti nje kuba uthe une-political party une-logo and then uba uyabona ke ngoku nendlela abaye baphendula ngayo kule nto yobana uJacob Zuma akanokwazi uba yipresident ngoba ebekhe wayondyondya ejele ilonto yasibonisa into bana bebengekayicingi into bana uJacob Zuma angangakwazi uba abebuso bale political party and then kuphinde ke ngokube khona le question mark ibikhe yabakho yobana ingaba ufuna ufaka unyana wakhe na yaphinda naleyo yaphelela emoyeni so kukho lento ke ngoba kuzawufuneka iMK ibonakalise ngoba ezona nkokheli zayo zingobani na bemele ntoni na baphinde kwabona kwezi political party bazabesuka kuzo especially ANC bebonwa bengabantu abanjani na abazasiphathela ntoni na ingxaki ke sinayo into bana most yabantu bengathi bayamsupporta ngaba basuka kwela qembu bekuthiwa yi-RET le ke ngoku ibidume ngento bana ine corruption imali iyatyiwa kakhulu so ingaphela lento bayenzayo isolvela ANC ingxaki bebexakene nayo ngaphakathi iphinde actually iyobanikeza lento kuthiwa yi-renewal ngoba kaloku i-political party xa isekoneni i-under threat siye sibone into bana ngamanye amaxesha iye ivuse nee-members ebezikade zidiniwe ziye zithatha umoya ngoba funeka zithini ziprotecte zikhusele i-political party yayo so i-MK it is possible into bana ingaba ne-opposite effect kunale icingwayo ibe nale effect yobana ivuselele abo bebekade bediniwe abo bebekade bengafuni uzisondeza ne-ANC babe bephakamela into bana befuna uprotector le political party yayo ingamanani ingamashumi ingapha ke ko-100 iminyaka ye-ANC so ayonto ezawuvele idilike msinyane nangona ke ndisithi iyadilika apha eSouth Africa kodwa ndiqonda izawudilika iphelele apha ku-2024 umhlambi sawubona apha ku-2029 ukwehla into bana liyaphela ixesha layo kodwa ke andifuna uthi apha ku-2024 sawubuya emveni kwayo kungekho ANC ngoba iziba yinyani leyo.
Uzuma uye waphuma esidlangalaleni wathi into kubana yena umile kaGunqi uxhase wona umbutho we-MK kwaye ke abantu abaninzi bayathi into bana kwale suspension yakhe ayonto ize as a surprise kuye ebezichwechwelela kakade ukuza kulomnyango intoni mhlambe asade singathi siyilindele kuye uZuma xa eziphendulela ngokumiswa kwakhe njengoko kaloku nenkqubo yoluleko kumele bayiqale emva konyulo. uJacob Zuma ungumuntu apha othandayo lento kuthiwa uba yi-victim. Uba uyakhumbula ngotyana uTata uThabo Mbeki wayengathi uyamdudula uyamkhupha ku-ANC walwa wazibonakalisa njengomuntu ophethwe kabuhlungu njengomuntu ongafunwayo khona ukuze azofumana ukusizeleka ngabantu bakwazi usondela kuye babonakalise ingathi isupport bayisa kuye ngoba ungumuntu ongakhathalelanga. So ke andizukothukana ngokuba uzawuphinda sebenzise esa strategy yakhupha la ncwadi yakhe ndala yobana abe yile victim ethi ANC wathi yena engumuntu oloyali yaze yamphatha ngendlela ethile nengendlela ethile. Into ebuhlungu ke into bana bakhona abantu beSouth Africa abanento kuthiwa yi-short memory bangayaziyo kanye bazenza ngathi bakhumbula into bana lona xesha lokudilika kwale ndawo kuthiwa yi-South Africa idilizwa yi-corruption bekuphethe uJacob Zuma. Jacob Zuma ke phofu ongazange waba yi-ordinary member ye-ANC or ordinary member ye-society emva ko-1994 okokoko waye kwi-cabinet ukuqalela kwi-KZN premiership waya kwi-deputy president waya kwi-presidency. So nangoku ndimane ndizibuza umbuzo wokubana yintoni entsha azaza nayo angakwazi uza nayo ngale minyaka mininzi kangaka ebephethe ipresident nale minyaka mininzi kangaka beyi-deputy president nale minyaka mininzi kangaka ebeyi-premier ngoba kaloku uba bengumuntu ozawuza notshintsho bengumuntu ozawuza nezinto ezizawuguqula ubomi abantu abamnyama ngewayezendlalise ezo program ngela xesha ebephethe esemandleni ephethe kule majority party i-ANC. So andiyazi ke xa ezawuba kwi-MK ezawuphinda ifike ibe yi-minority party elwela ii-percentages ezizantsi yintoni le ingaka azawude abe uza nayo etshintshileyo. So uyawufumanisa ke ngoku into yobana inyani yinto ezawude emveni kwexesha beyinto ephumayo abantu bazikhumbule njengoba sesibonile njengoba ndisitsho uba sekukho abantu abathi ungakulinga uliphathe ithuna lomyeni wam okanye ithuna le-family member yam ngoba awuthethi awumeli bunyaniso awumeli abantu abafela eli lizwe lase-South Africa ngoba kaloku uyathanda ukugrumba lo history ke ngoku eye ibe yinto enosifaka kwingxaki ngohlobo lento yobana uZuma ndingathi le nto ayenzayo wakha le nto kuthiwa yi-paramilitary force into ke edangerous apha eSouth Africa ngoba asilo lizwe elisemkhosini asilo lizwe elikwi-war. So yintoni ebangela uba xa amalungu wakhe ewadibanisa ngendlela ezithetha nge-war banxiba i-camouflage nezinto ezinjalo into eyayibangela into yobana i-ANC idudule iphelise into ye-MK yinto yobana bebengafuna ukuthi sikwidemocracy babe benalento kuthiwa yi-paramilitary force. So le nto ayenzayo it goes against idemocracy yethu nee-principles zethu ezifuna ukuthula nokuzotha. Siphinde ke kasijonga lo mdudulo sijonge lo mbhodamo wenzeka ngoJulayi ka-2021 xa kufanele uba aye ejele siye sibone into yobana abantu aba bamsapotayo naba azabarewarda ngaba babephambili phaa kolo dusho ke olamosha i-economy kwafuneka kukhutshwe izigidi ngezigidi zemali kulungiswa i-KZN engekakwazi unanamhlanje iphinde ime ngenyawo ngoba kaloku emveni kokwayo kwafika ii-floods kwafika naye nje ezinye izinto ezininzi ezenza into yobana abantu base-KZN unanamhlanje abamlibali la Julayi 2021 abaninzi abantu balahlekelwa ziimpilo balahlekelwa zizalamane zabo. So andiqondi into yobana abantu abaninzi even nakulo KZN bazayithatha light ungafumanisa into yobana le support ecinga uzayifumana KZN akazoyifumana ngoba akho mntu kaloku ufuna upresident odinga igazi lichithwe khona ukuze abe uyawina odinga into yobana ilizwe ingabi lilizwe elinokuthula ilizwe esiyaziyo into yobana xa sivuka ngomso likhona xa sivuka ngomso iishophu ezi zimile siyakwazi uyothenga. So
i-history yakhe kaJuly 2021 ne-history yakhe ngokuya wayegqothwe ke-ANC iyeyona nto ingabangela into yobana abantu bangamxhasi ngale ndlela acinga fanele bazamxhasa ngayo. Nangona ke andithi akanaso isupport, unaso, kodwa ndiquestiona into yobana la manani acinga unawo akhona na, nale MK iqinisekile na ngento yobana ukuzidibanisa naye is it the best strategy na, and sesona strategy sizabanika i-voters ezi na. Usathetha ngomba weJuly unrest kodwa ke iSouth African Human Rights Commission zange ifumane ilink kulonto leyo, and ke njengokuba usitsho into yobana mhlawumbe uplayer i-victim, the question is ingaba mhlawumbe izamphumelelisa na into yokuba mhlawumbe afune ukusizelwa, kodwa ke leyo yingxoxo yangenye imini. Enkosi kakhulu Asanda ngokube ube nathi usihlalutyele ngokuqhubekayo sibamba ngazibini. Lowo ke mbukeli bingu Asanda Ngwashenge besicacisela banzi ke ngesigqibo se-ANC sokunqumamisa ubulungu balowo wayesakuba ngumongameli we-ANC uJacob Zuma, nothe waphumelela ke okanye waphumela esihlangalaleni ngelithi ke uxhasa umkhonto wesizwe. Ngaba luthini uluvo lwakho apho ekhaya? Qiniseka into yokubana uqhagamshelana nathi kumakhasi onxibelelwano. Ilizwe lakho apha ekhaya jikelele libalulekile, kodwa ke masithi qhwisi bhatala amatyala, qiniseka awugungqisa bukele Ekhaya Jikelele. Hayi mbukeleli ke lathi kuyidliva izolo ntambama kanjalo nakusihla eyingxenyeni lapha endaweni yaseGauteng. Njengamanje ke mbukeli sekuyisikhathi ukuthi ke siphosa amehlo ke sibheke nje isimo sezulu sibone ukuthi namhlanje kumi kanjani endaweni ezahlukahlukene. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya jikelele, sibonge kakhulu ngokuthi ke uhlanganyele kanye nathi. Iqembu Inkatha Freedom Party selimemezele usihlalo walo kwaZulu Natal ngokuthi uyena ozolimela embangweni wesikhundla sobundunankulu esifundazweni. UThamintuli umenyezelwe izolo emini esithangamini ebesibanjwe nabeyindaba. Ukuthola kabanzi ngalesi simemezelo sixhumana ngeZoom naye uThamintuli, kanti ke sibize nongoti wezombusazwe uSolwazi uBheki Mngomezulu. Siqale sikubingelele ke Ntuli, siqale ngabe sikubingelele sikwamukele lapha ekhaya jikelele. Ngiyathokoza kakhulu ebuwena nababukeli, ngithokoza kakhulu nakuSolwazi. Sikubingelele Solwazi, sibonga kakhulu kuba nawe namhlanje ekseni. Sibingelele sisinaxolo, sibingelele kuba kuMphemba bese sibingelele nakubabukeli bakho.
Yebo. Hayi Mphemba asiqale nje ngokuhalalisela ke ngokuqokwa kwakho. Engabe lena bekuyinto obuyilindele yini? Bekuthi bengena sizathu sokuthi ngaze ngikulindele ngoba noma beke kube khona ukukhuluma ukuthi ngiyakufisa lokho kubeswe kuvela kwabendaba kodwa ngokwemvela uma kukhulunywa ngesikhundla akaze kuba into engiyangifisa ngiyaneliseke la ngisuke ngikhona ngoba nakule iqembu ngikubekile ukuthi la ngisekhona ekhingcetshwayo kodwa bengiseke kahle kweminye emhlangano ngisafisa ukuthi ngisebenzelani bakhona ukuze bakwazi ukuthi khona ilegacy engishile ubona ngelinye ilanga kodwa ke kwawumbono weqembu ma iqembu likuthuma ke uyawungabuzi ke ukuthi ningithumelani uyaye umukele leyo nselelo leyo ngokukhulu ukuthobeka ngoba okubalekile nokukhuluna konke kumina akubona lokhu ukuthi iqembu mathumelele kukhona isikhundla kodwa okubalekile inselelo ebhekene nabantu basesifundazweni saKwaZulu-Natal ukuthi sibamba liphi iqhaza uba sibambisane ukuze senze ngcono ukulungisa umonakalo owaziwa ngisho ingane encane obhekene nesifundazwe sakithi inselelo ukuthi imiphi umbono esiyobe siuhambisa phambili ukuze sizame ukwenza isimo sibe ngcono senzela ikusasa lethu nekusasa lezingane zethu. Solwazi uMgomezulu ngokubona kwakho njengomhlaziyi nje ke ngabe yini eyenza ukuthi leli qembu iNkatha Freedom Party iqoke uNtuli kulesi sobundunankulu? Solwazi uMgomezulu angazi noma siyatholana baba? Hayi sizozama ukuphinde simthole kahle ke uSolwazi ubheka iMgomezulu. Siqhubeke nje ke Ntuli ngiyazi ukuthi cha awumncinyane ngempela umsebenzi obhekene nawo. Kuzomela ukuthi ngempela ufinqe imkhono ukulungele lokho. Uma nginikezwe ithuba ngiyayikhandle ngomsebenzi ngoba iqembu ukuze likwazi ukuba nalo sisifiso lesi akukona nje ukuthi mhlawumbe ngoba kukhona ubungani kodwa ukubuka indlela umuntu ayesebenze ngayo elandela enyethelo zomntwana aphinde angene esebenzela abantu ngoba uyokhumbula ukuthi ngeke ngabe umeya lapha nenkandla iminyaka eyishagalolunye ngaphambi kokuba ngize lapha umasipala omkhulu ikhingcetshwayo la khona engasebenza ngokuyikhandla uyokhumbula ukuthi owayengumongameli wezwe engakhona enkandla kodwa abantu basenkandla kwakuthi makuvela ithuba lokubavote baye bevote iqembu lenkatha ngoba belandela imisebenzi yomntwana aphinde angene kodwa futhi bebuka naseduzane ukuthi ngabe okwakwenziwa kwakubanikeza yini ithemba noma kwakwenzeka kwakunaboni ukwethembeka ubuqotho ngoba yilento ebaleka kakhulu uma usebenzela abantu ukuthi kufanele ubeqotho kubona. Solwazi uMgomezulu siphinde sikubingelele sikamukele sethembe sesiyazwana manje. Yawa ngiyakuzwa sisi noma uline wami ngekho stable kodwa ngiyakuzwa noma uMphemba ngiyamozwa. Sibonge kakhulu Solwazi. Hayi bengisabuza ke ngaphambi kokuthi ke silahlekelane ukuthi ngokubona kwakho njengomhlaziyi nje ngabe yini lena eyenze ukuthi ke iqembu iNkatha Freedom Party liqoka uNtuli kulesi sobundunankulu? No asibonge sisinoxolo sibonge nakuba uMphemba. No ngicabanga ukuthi la njoba kade esho baba uMphemba uma ngabe uyilungu leqembu uyilento kuyakuthiwa uya in good standing umi kahle eqenjini ayikho into esuke ivimba ozakwenu ukuthi baphakamise igama lakho kodwa ke uma bezophakamisa igama lakho kuyadingeka babheke ukuthi kulezo ikhundla kade unikezwe zona noma kulowo msebenzi kade unikezwe wona iqembu ukwazileni ukwenza ngokwethembeka. Uma sizobheka ukuthi usihlalo weqembu la-AFP KwaZulu-Natal siphinde futhi sibheke ukuthi uyena ophethe umasipala lapha eMhlathuze lokho kukutshela ukuthi bayabona ukuthi unawo amava ukuthi angahola nanokuthi ke futhi njengoba usihlalo weSalga akusona isikhundla lapho oqokelwa khona abantu beqembu lakho kuphela kodwa kuba namanye amaqembu ezombusazwe akhona kuleso sifundazwe kube yiwona phakamisa igama lakho. So ke ngaleyo ndlela ngiyacabanga ukuthi ke iqembu le-AFP libheke lezo zinto lezo labe selibheka ukuthi uma lifolosa ngaye abantu bazobheka imisebenzi aseyenzile kulezi ikhundla anikezwe zona noma kuleyo msebenzi anikezwe zona yona
base-ke bethatha isinqumo sokuthi uyena ongaba ubuso beqembu esifundazweni. Angikuboni-ke kuyiphutha lokho, ngokuthi-ke ancintisana nabo amava abo angakanani, kodwa ngokweqembu ngiyacabanga ukuthi lezo zinto lezi abazibhekile. Ntuli, uma ngabe-ke kunesifundazwe nje la ANC esekwakhona iKwaZulu Natal, engabe unawo-ke yini amasu aphusile okwephuca i-ANC amandla lapha esifundazweni iKwaZulu Natal? Angazi ngoba mhlawumbe njengoba ePaulo osolwazi uphawula indaba esemqwaphulu kabi ukuthi la esifundazweni saZulu Natal banguhlalo ngokubambisana nomongameli weqembu nabaholi bonke beqembu. Iqembu likhonjiswa ukwethenjwa ngoba endaweni la khona ukhongolose abelawula khona amawadi kwa-11 sikwazile kwayishumi sikwazile ukuthatha amawadi ayishumi kakhongolose uma kuba nema-by-election iyodwa kuphela bona bake bayixosha kuthina kwi-IFP. Lokho-ke kukhombisa ukuthi ey'ndaweni la khona asekwakhona siyakuthola manje ukwesekwa ngoba ngisho eThekwini phakathi impela lapha nako ward 99 kube khona ukwesekwa okwamangaza wonke umuntu uma uyalena komzi wabantu ubheke kokstad nakhona sathi ward 11 sathola ukwesekwa okwamangaza wonke umuntu. Lokho-ke okukhombisa ukuthi ukwesekwa kweqembu le-IFP esifundazweni nokuba yithemba kwalo kukhombisa ukuzinza okuyikona-ke okusikhuthazayo nathi njengeqembu le-IFP ngoba into emangazayo ukuthi esiyixoxe nabantu siyasixoxe ngemisebenzi nje le inkatha eyayenzayo nanobuqotho bayo ngenkathi iphethe isifundazwe ikakhulukazi ekhaleni kuwumntwana waphindangene. Abantu baye besethembe ngalokho ngoba suke singakhulumi ngezethembiso kodwa sisuke sikhuluma ngokuthi siyakwazi ukwenza. Nakho esakwenzani niyakubona namhlanje usaphilisa iy'ngane zenu ziyafunda ey'koleni nasemakoleni nasemayunivesi abantu basakwazi ukuxosha ukuphila kulesi sisekelo esasibekayo abantu besibelethemba kwiqembu la-IFP. Nginalo-ke ithemba lokuthi uhambo ezolihamba manje ukufinqa umkhono impela iyona nto kufanele yenzeke ukuze sikwazi ukufinyelela kuzo zonke izakhamizi zasesifundazweni. Solazo Mngomezulu, njengoba-ke esho-ke umphemba ukuthi cha abantu bakwaZulu Natal babethemba ngenxa yemisebenzi abayaziyo nabo abagcini njengokuthi-ke benze izethembiso njengoba nawe ushilo-ke Solazo ukuthi njengoba iqembu le-IFP lifolosa ngaye nje umphemba. Ngokubona kwakho mhlawumpe ikuphi kokungamele ukuthi kwenziwe i-IFP ukuze inxenxe amavoti njengoba izobe ifolosa ngaye nje-ke lo oyimeya yomasipala iKingcetshwayo? No, dadewethu asiqale ngokusho ukuthi lezi zinto ey'sho umphemba ziyiqiniso. Abantu abayinkinga kulona kwe-IFP ngokubuka kwami akuyona i-ANC. Leli qembu elisanda kwakhiwa umkhonto wesizwe. Ngoba ngaphambi kokuthi kwakhiwe noma kumenyezelwe umkhonto wesizwe mhla ka-16 December ngingomunye wabantu abakuveza ukuthi i-IFP isethubeni ukuthi ngasithatha isifundazwe saKwaZulu Natal. Lokho ngangikushiso ukuthi uma ubheka imiphumela okhetho lango-2019 ubheke imiphumela okhetho lango-2021 iqembu elikhombise ukukhula ngokudlondlobala ey'ndaweni ey'ningi njengoba kade esho umphemba nakwezinye indawo lapho kade bengabonakali khona. Okusho ukuthi-ke belikhona ithemba lokuthi nakanjani bengakwazi ukuthi basibuyise isifundazwe. Kodwa-ke ukungena kwe-MK ayikona engicabanga ukuthi umphemba mhlawumbe kuzomnikeza ubunzima ukuthi kuyofanele asebenze ngempela. I-ANC iyona eyigwaze ngowayo ngoba lokhu kwehlukana ngaphakathi ubuqembu ngaphakathi khona okuyilimazile. Into-ke mhlawumbe engathi mhlawumbe ubaba umphemba kofanele ayibhekisise ukuthi kunomuzwa ukuthi akukho ukubambisana eqenjini okuyinto-ke mhlawumbe engicabanga ukuthi yena njengomuntu ongaphakathi eqenjini ozoba nesithombe esigcwele nesehlukile kulesi esibukwa umuntu ongaphandle. Uma bengenza isiqiniseko sokuthi ubuholi bukababa uhlabisa babeseka ngokugcwele benze isiqiniseko sokuthi futhi babachazela abantu ukuthi yisiphi isizathu esenza ukuthi iqembu lithathe isinqumo sokuthi uma likhankasa lizokhankasa ngomntwana wakwaphindangene obe ubuso be-IFP kusukela noma iqembu lenkatha kusukela ngo-1975 kuze kuzoba u-2012 lapho aba nesekela khona umntwana wakwaphindangene okuyinkosi esembongombongweni bese kuba-ke ngesikhathi lapho sebekhetha-ke uhlabisa ukuthi abe uyena ohola iqembu. Uma bezokwazi ukuthi bachazele abavoti hayi nje i-IFP kuphela
bachazela abavoti ukuthi nasi izathu esenze ukuthi uma sikhankasa sizokhankasa ngegama likaMntwana ngekipeni sofaka umntwana kodwa ke kwiballot na kanjani kuyobe kuyena ubaba uHlabisa uma belungise lezo zinto lezo okwemisebenzi abayenzile ngiyacabanga ukuthi nobani uyayazi imisebenzi eyenziwe iIFP kulezo indawo ephethe kuzona so ke lokho ngiyacabanga ukuthi kungayisiza Mphemba nangu usolwazi uMngomezulu ebalula udaba lweMK ukuthi cha kahle kahle iNC iyona igwaze ngokwayo nani cha ubona ngathi iNC akusenganika inkinga kodwa nansi MK engazi ukuthi ke ifuna ukuthi izoxaka engabe mhlawumbe wena uthini ukuphefumula kwenu njenge-IFP noma nawe nje njengolowo kosebekela ukuthi ke abe kwesokugaqela sobundunankulu ukuthi mhlawumbe zikhona izinhlelo niyayicabanga le MK noma zikhona izinhlelo zokuthi nizobhekana kanjani nayo angazi ngoba lapha kulolu daba le-MK ngiyayithi mina mangixoxa ngokuthi okuyena ngempela obukeka ebadonsela ukwesekwa owayomongameli wezwe umkhaya wami ngoba uyisakhamuzi sakhona lapha enkandla futhi-ke ngiphawulile ukuthi ube umongameli wezwe wakwenza konke ukuthi umasipala wasenkandla ushintshe ukuvota kwawo kodwa abantu basenkandla baqhubeka nokuyithemba iqembu le-IFP lokho kusinikeza umdlandla ukuthi uma sisebenza ngokuyikhandla sixhumana nemphakathi kakhulu lokho kwenza abantu baqonde phela ukuthi mabevota bavoteli nje idumele lisuke likhona kodwa kubalekile ilokho kuyizidingo zabo ukuthi kuyofezeka yini ukhona yini umlando ongabekeka etafuleni ukuthi cha la ngenkathi nikezwe ithuba nenza kanjani njoba naye owayemongameli uyena obadonsela kwesewa kakhulu wayekade ewumongameli naye babukwe leqembu le-IFP sinalo ithemba ukuthi abantu baKwaZulu-Natal bayokwazi ukusinika ukuseseka kodwa ngiyagcizelela ukuthi kusemqoko kuba sisebenza ngokuyikhandla nanoma yiliphi iqembu elikhona lifike kube khona ukuthi linikeze abantu umbono walo bese abantu mhlawumbe abanye bawuthathe nalo iqembu le-MK nalo sinako lokubuka ukwenza kwalo ukuthi nalo liza nako ukunyakazisa abantu baKwaZulu-Natal kodwa ukusebenza kwethu ngokuyikhandla sinethemba lokuthi lokho ikona kuphela okuyenza abantu baqonde kakhulu ngeqembu lenkatha naney'nqumo zalo ngoba njengoba usolwazi ebeka nje ubeka indaba esemqoka kakhulu kabi udaba lozinzo okuyilona nomongameli wethu umhlonishwa uHlabisa aliphawulile esithangabini sabe indaba egcizelela kuba khona kozinzo esekuphinde kaningi ukuthi lamampunge ayabe khona ukuthi kukhona ukungabambisani into okufanele abantu bakuzwe kuye azegcizelela nokuthi nangenkathi phanyiswa igama uyena ophakamise igama lami konke lokho kuluphawu lokuthi ukubambisana ngoba iqembu elinozinzo liyakwazi ukucabanga ngokungaqhamazeli imali ibuka iy'nselelo ey'bhekene nabantu ikakhulukazi esifundazweni saKwaZulu-Natal ukuze kulethi ixazululo kubantu baKwaZulu-Natal ngoba into esemqoka kakhulu kabi ubukhona beqembu la-IFP ngo-2019 umntwana waphinde angene ebeka phansi iy'ntaba wasinikeza umsebenzi wokuba alisebenzeleke manje ukwenza isiqiniseko abantu bayakwazi ukuthi bafinyelele kwinkululeko yomnotho ukuze abantu iy'mpilo zabo zibe ngcono ilokho esizobe sikwenza siya phambili. Sasiphetha nje-ke Mphemba imiphi mhlawumbe imigomo enizoyisebenzisa njengeNkatha Freedom Party abantu basesifundazweni yini abayidingayo? Angazi kubuye kwabe kusazwakala kahle. Bengibuza ngokuthi iyiphi imigomo enizoyisebenzisa ukuze ke niqomise abavoti lapha esifundazweni kahle kahle nje abantu baKwaZulu-Natal yini into abakhala ngayo kakhulu noma abayidingayo? Ngiyethemba unalwazi umhla ka-10 March siyobe siyothola khona imanifesto yethu njengeqembu le-IFP lapha eMoses Mabhida Stadium okuyisinqumo esasithatha kudala esekhona nje umntwana ukuthi isifiso sethu sifiso ukuthi siye kuleya ndawo ngoba abantu sibona ngathi sasisalikhulu ukuze sibanikeze indawo abawakwazi ukuthi bonke bamumatheke kuyona kodwa iy'nselelo zami baKwaZulu-Natal siyazazi
engiphawule nayo izolo kwabe indaba udaba lobugebengu udaba lomnotho odatha amathuba omsebenzi aguqe kodwa sibe sisifundazwe esingaba nethuba elihle kabi uma sigxila lapha kumkhakha lo wezolimo sigxila emkhakheni wokuthuthukisa osomabhizinisi abasafufusa ongabuyisa amathemba amakhulu kabi kodwa iy'nselelo zisabalele nje ngabe imikhakha yezemfundo noma ngabe umkhakha lo wezempilo nakhona kuney'nselelo ey'ningi kakhulu edinga ukuthi kufanele kube khona ukubambisana uma abantu besinike ithuba besenza lokhu ngempela okuyosiza ukumonakalo okhona esifundazweni ulungiseke bese kubuya ithemba ngoba ikakhulukazi ikusasa ley'ngane zalapha KwaZulu Natal ukuthi kufanele siyilungiselele zona ukuthi uma yikhula ziyithole KwaZulu Natal isesimeni esingcono kunalesi simo ekusona. Solwazi sesiphetha nje unginike nje umusho owodwa ukuthi ngokubona kwakho ngoba siyazi ukuthi i-IFP idle omasipala abaningi lapha KwaZulu Natal ngokubona kwakho mhlawumbe ingawudla umhlanganiso lapha KwaZulu Natal ngasidla isifundazwe ukudla umhlanganiso esifundazweni saKwaZulu Natal njengoba bese ngeke ngasho kuncike ekutheni imaphi amasu obabomphemba nethimba lakhe abazoba nawo ukubhekana nomkhonto wesizwe njengoba sengeke ngasho kwasekuqaleni ukuthi i-ANC yebo iyazama ukuyiqoqa kodwa uma kusekhona lento okwehlukana ngaphakathi esibiza ngama-factions ayikho into enhle esingayibona ukuthi bangayenza ukunikeza iqembu le-IFP ubunzima ekutheni ikwazi ukuphumelela ukhetho uma nje belungise kahle imigomo yabo uma sebeyithula mhla ka-10 March babheke inkinga zabantu okufaka phakathi ukuthuthukisa indawo zasemakhaya ngoba uma uthuthukisa indawo zasemakhaya lezi inkinga eningi ngoba umphemba akhuluma ngazo zizogwemeka ngoba abantu bagijimela emadolobheni ngoba bengayitholi insiza emakhaya amanzi umgwaqo ugesi umulungise lezo zinto ezintathu emakhaya yobuxazulula inkinga eziningi zasemadolobheni ngokuthi ulungise isimo sasemakhaya. Sibonga kakhulu kuwe Solwazi Mgomezulu ngesikhathi sakho sikufisela usuku oluhle. Siyabonga dadewethu sibonga nakubaba umphemba bese sibonga nakubabukeli bakho. Sibonga kakhulu ke mnumzane uThami Ntuli ngesikhathi sakho namhlanje kuseni. Hayi ke sesiyolinda sibone ngeke ngo10 March manifest ukuthi yiphi imigomo nina njengeNkatha Freedom Party enithi niza nayo. Sibonge kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje. Soza kakhulu dadewethu bese ngithokoza kakhulu nakuSolwazi. Siyabonga. Labo ke babukeli bekuThami Ntuli ongenele umbango wesikhundla sokuba undunankulu lapha KwaZulu Natal okhethweni lwakulonyaka kanti bese naye ke futhi noSolwazi ubheka Mgomezulu naye ke nje kube ingxenye yale ngxoxo yethu njengamanje ngombukelisi wesikhathi ukuthi singene ehoreni lethu lesibili.